bani bateleji ba sancha Réveil Congo FM to sikitila kujaba bonso badi bima nika milonda bo koma kumichitema ni tano ditoba chemuna mu province wa Kasai jiba jamomu mwe kursikelo a territoire wa Mweka jiba jamomu kursikelo wa territoire wa Dekete chikono jiba chutubika na mteleja ndomu wenu ujindi wa teleja nkwambile nanko diskudalelo mu bulongoloti bwa teleja nkwambile netikala chakwa kejina mwambi munena mwambi wa chukunda oji babigila ba Charles Kavumu Mutamba wikala chakwa kula ku visage beno dilolo jalelo nanko mema injimu jingwa ba muntu na shomuntu kenani bwalu chibikai into anu mutene ngoko di muntu bebe moiza njene jani injimu jingwa ba muntu ndambo munkine ndambo munana nanko etupinga na bunima kwa jikshikes watu kumana mushindo kubwela mbondo ke ne kwa kejila mwambi afu mwena mwabo tekisema na chukunda pande twakidila bonulenu ditukujalelo mwambi munena mwambi wa chikunda mwikalana kabidi candidat député national mu territoire wa Mweka ye inkende na jamba jina utudivika na bakidila jilolo eti mwambi wetu au beto abo babi kumambila bamuka Kasai mwambi utu mwakwambila bana ba mwena province wa Kasai jina mwabo dimika na nosani kidila basa beto babi kumambila mwabo nujwigalangana wakumbe chikondo ni dibo kwa mema kwa kula mei mu chisanchichen jani jina ndi Charles Kavumu Mutamba bobe ndi mwambi wa mishoni yakajuba bigila kalene APSM American Presbyterian Congo Mission nongo udi babigila munyakulo yabatoka Falansa bwase Église Presbyterienne au Congo ani au Canada bwalwa bakatataka ndingalana mbulobo bababe tebumwa kantu banzambi kwa memu mwanzela mudimo ndingalana mbulobo wa Canada bangila mutidimu cha chinunu kama chite manima ko chite manetan 1995 woningala no bulobebo ngenzala nzambi mujim ali akadi muskal bi manina mwambi Charles bana ba mwena province wa Seba Kungwa mushikiliza na mudi presenter kutokolokolo bya stage bya mwena province wa Kasai mwambi chena momani tokungu base uji mikala na be ba candidat député national mu territoire wa Mweka bulele lani ya dishima ambele bana ba mwena Kasai walabo budi bulele la mwane to muna kukungwa mungu nabi muchimo wanyi nzambi wa kutisha muchimo wanyi wa meme ukingana mubulobo kwetu wa kwela mpala wa kukwachana na mukalenge bana chisekedi mumudimu wa duwenzo nzambi mumubigite nongwewo ndimusu kumpala kwa kwanjike kumpala ni maluma kwabo jakuntu mene kwa meme ku elampala wanyi walubwa nakumonene mu territoire wa Mweka badidishinga ni mwakwiji mulelele muntu ni mwakutwala malu abantu kwe nakumbukalenga bunani nongumkusomba kwani kunoku nakumona zambi undeshe bumwakadi chikondo chikwabo swala mungu akwabidi mumakumya bidini nayi mubulobo kukwakulobo kwa babe nongusonga mawu wakati mwana chiwo munzu buwa mukalenge nasekelo wa Babylon muleme wa lubanzu wa mukalenge uti ni mwakufanikisha mumabulo wa Falansa na
chef des maisons civiles, des chefs de l'État, parce qu'on dit nous voyons que nous avons pas de loi, nous avons que les gens qui ont été disants de Saouya. Quand nous avons été Saouya, nous avons dit on va nous avoir que nous sommes de banque, nous avons dit baloko abo, nous avons dit que nous quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que muchima wanji wakabunga mebikole nungu wakapia na muso mamukele wakamumwa na mwikale nchibunga mediapo nungu mukele wakamukonga duwe ukutu nungu matukonsu kwa chini jumbunga mwajo ambene kadini sangu mwibikala mkita mungu ya banka mwajonsu njopoke mwajo muso meme ngwendele chini mukele na sona mwajo mwanda mwanene biwa mpinga jumubulobo kwa banka mbobanyi kwa meme kuipa kaninkali banka mukele wakamwambile ne ngisa kushoba wa uyebia transfer na chwalu ungambile meme ngokwatisho nongo bana babo bakumba bulumbu bulele kwa katibelo kuna baba bakati mukati kadi wakambini ne nginye bolwa zango kusonsolo muchimo wanje wa kumbikila na ndombo bana babo bakumba bulumbu albakambene leto mwaji dilinde sanga bwalu kwa kile mazma kambi son mau jenja wakati nefemi wakapigana mbulo wako na muchimo musuike wambele njinya kumwa kusonsola nzangu muchimo wanyi mene ni watu yubibaka Rumulo bongo ndufu kenzangu kutumacha tegeji Felix wa Mulumba wane yeye ujumuika lupu Daniel bamana kumutega mukalenga munyafale munene mukalenga wa kumwambile ne ngeba kila mutoge waka ambele binge kala ni bantu bachala babatwanyi banai malo sona kumbane bere mwaka mkonga na bantu wa mshindu kai Daniel wakambane biwa ampashadra kama meshike na bende no malo sona kumbane chitege du didishinga ni bashadra kama meshike na bende no kai mucho mwanyo kusanga kwa meme pingana kwa channel mukajia pingana kwa alpo na kwa don ma wa kapingana mubula babo abo na femia mumbu yakajimi uboke mumbu boka yakajina zunguto yendo tubikala mu français institution si yakajibanshi bantu bakadipenda mubula babo abo mubafika kabaini ji kwamba nungu malu akaja mudonda nungu akapingana baba akamwakina chifanya babu walu kwa chifanya kama tuwa shema kimu na kufile na ngulu kufanya chemema kapumbu mwandi wani mijimu bina kusomba mbulobo wa babende na kumona mjibambu sensu mijimu ushindo ujibumba kwa samalu ujiba kwa samsambu ushindo ujibenzo mkujudi chiditunga kadibu tangila kwetu nisokuye ende pinga na kunyima anu kwa wifi nekukinangana nekutafulula kwa kisambu Mungu wa bwarego tangu wakuntu mubane pingana mbulobo kwetu wakubashana nzana betu kimali mane na kuntu kibwaru kai mudifingana jani yendo bobashana Felix Sekedi mumalo bipakulula kwa zitunga ne mko ndondisho kwadi mubofu mumujitalala ne kulisha maluma biwa mujibena France bambe binu so bwana mon France wala bitumbi bwana la reconstruction et le développement du Congo dans l'unité, la concorde et la lutte contre les antivaleurs. Nous pour lutte contre les antivaleurs, mon ne pourrait jamais mal bikai malo takulula kwa samba tantu bikaleo jumanya katwale mwene mwaba kampana mwene samba kampana tumusho tuteke ibidi Sekedi wambane antivaleur no biwa byabi ndindo ko mutu anyama ko television bwana bikana munga teka muntu yose umuntu mwende bilose simanyije kabuye bwana yo mwene samba kampanda ngonjileshelo ko mutu mwenda umwenda munene kabena mo kusanana mu biro bimwa mwikalano bantu ba samba chima ngo abalo kitulo bwana ngolo lejitunga yekumpa kubana ba chitunga chimwe wala muchiteke chimuswe ani bajibe umake mwena kabya chitumbulo ko kwetu ndibyo byabu Kadiba bitumana asukumu ndiku gouvernement central utumu province utumana asukumu ndimuma territoire okumanya kibya kamukai
walu kimujumu wa tepite mbo contrôler kuma yiwa ni bioma campagne de akini bitu me boko kwa sababu campagne kwa kuyanza ani tuju mo utana malu ani jilai misami kwa kuma kwambe de tepite mujumu e baba yaye yimu fika mu pa mu bukale ngune nunguji takutana ministre utana malu arwi bakulu anjile ni kwa to shilo wa mabu campagne ke no mu fatko nungu so magweto bamba ne mwene gweto wa bamba bikola bayifanshi bakulu kubantisha nunguji bali bandi memu ikala mutumi bumulelela porte parole wa ditunga nunguji mo kwila bantu bakuntu mabwabo bakolo bya kusomba pepo kutalala nunguji malu ajma trondo mujima ne mushindo kai wal bajo amka ko ene chitodi mo kujonda kaji balunda nunguji mwikala tepite wikala kabiji ne mushindo uyu mo kwa chongale wa ditunga mo kupeta na shamba kwa bantu bali mo kwa chana ne to wikala ba investite nunguji malu bakumana ne bikombe bina kusomba kunoko nakumanyana byanje bantu ke kali bwari kutondo mumutima wanje kwabo nake tumasangi chamane na misho nake la bana betu bakwabo baba toke chikonga kwambile na kaji kwandika tubyanje kwa baga tuyesu ni territoire wetu bwatini sana no bibi yetu bako tukatishi jilele chabe no shuri muko bakangele chikonga amdo tutubi kile biyetu kumai dia jakan ondo mumutima wanje kwa ondo tubi kile kumai ira na tamba mumutima na meme ni mpira na kwetu ikala bande tapita busha babuntu mumbukalenga bunene nongodi baji ni sana kumuntu ningambile mukalenga ne tonji mo kala manyanga ne byanye ban ruwantu kwa meme mwana mo kuba kukanta na kwe abalo kwele lusumini no kanyoni ka mwino mulaga tukaka tisukwa kungashi meme ndika ninga mwino mulenge kubwa ne mpete subena mwenda ngashi bena mweka banyumba kumvudimba bolole bichuma ya bolole byangu bya kwalu kwa meme kubachana nabo ame yana katinao na meme kunambele bino tena magonga mwa mtu mwa ngero bendo kwa kunanda twasa kidila mwa Michel Kabumbu ope bana bamwe province akatabirika hapa kutegeja na shabana bamwe na territoire omweka birika na kumva mushindimika na noto monsampo muto mukaleji chena mumani kudimo okubavulisha kisumbu cha chindimika na mwela mpala nomba ye bayidimika na mufeta idimika na nomba kai basila mane kuma bila moyi meme katika kubanga jimu cha kwendela kumwambi mutimu cha makume mwanda kuzichilena ukasumba lebe twetu mbaka bwesha tutumbu cha chijiji cha chituba bikila mu France ne idata kubanga lokuchikondo asona katasa na mumputu mwindige kalanga ndemo ndiara muchisu bachi nungu nemena kabidi jimuikala membre wa Chisumbwechi mutu mebo mujimena France babikila bwana chargé de mission et secrétaire chargé de sécurité du parti de la présidence Montuma comme chargé de mission au Canada nungu kimuji mwanyi ujingenza nungu mudi bidiji bya kunoko nungu province ujumikala ku section kwetu ndimu mikala ka président sectionnaire wa IDPS kadiva kumona bwane tukondwe chichiji muyaya nganga wa muyeba kupanganga chilema nungu ba kututumma bakwabo twakuye mu RDT Rassemblement des démocrates sécuristes wa Sylvain Muto nungu munji mwenda mpala le bande beto basi tumikila Dr Marie Claire ne mwane to prof François Xavier nungu tudimika la police umwa ubena RDT wa namu territoire wa mweke kajingi membre wa IDPS nungu na kabene IDPS na police wa police walo njutucho nungu tuji wartenga kangu wartenga chukwa kwena mwana utena mwane nungu babwanda muno kutonge jeba ndo jaji basoko bikala shikolo chamba sungula chamba kumbala batangale bimbe nomba wanyi nomba lukama ijiko mine umwe jibi na kupeta nombe na kusanga na kusafira nzambi nungu na kuimbele nzambi kutambu bwalwa nomba umalo nyuma tubikela nomba lukama ijiko mine umwe udi nomba udulesha kwate
moi je le wanda bi udu tampulongolo mutu udine ndo bibi wa kukumbaja majina na masakamena andi vision et objectif. Donc, walwa udingombe udule malo anyuma baba mbwane umusanshino mwejisa to usatubonsa nongo angwa lukonde mwabukulisha bande kwa kumwe kwane jizo kunuti manye bwane zambu dosu makunuti kano iti zambi mpata bwalo kwa fati zambu wenza mkutukwenza mwenye bantu na shimuntu musikukumbisha kadiyana mwakukumbana bwalo kwa kukwena muntu mwakunye chini kila mamunza mwachanza chanza nongo nomba wani kujilukama jigomino mufara plantori kilene traon nongo wabwalo kuningi bila bande beto bonso li bantele kamu sambuka suji bamenye bonso tambeli timbane na kupatuka mubika Yesu ndwa kuliti na kupatuka mumidima Yesu ndwa kuliti na kupatuka Iswa umaluma bine mabasa na kubatu kamu kujina Yesu alwa uri bena mwe kubwanwe no patuko mungu fika zambi ujutu mamwandi kunudi waye ikala mwafidi wenu no mutumane meyeno meya ukiaye na ukala ngulene bokuma Yon sui kalani bwaru ni kalu urana bukudi Mwaye atuale me yeno atuale bukalenga kulele Wakumona mshizo kuna upi Nondombele zambi mene sambu kunolombele zambi Matuweli kukalenji munga chukwe na me ya mwamika bukudi Sambu eto sambu kukachini kunutangish Sasa kidilogo ni mwanji wa mishoni Chena mwika nananka ito Sanje mo suji mukwa umuntu zukuru seke kuyengena na jamba dina mukalengo wetu moyi wetu bakikala bakinonda mukatika chimondonga wetu ina ku ikale agence de Charles ya kwa lanfo kwa sekunda muna mwamsha utumikala mumbuka kuliseke wa Congo kacha ku 1995 pinje utumikala kuliseke wa Canada chena mumanyi bwase kulokwe nulu ditukukai munda mwa secteur wa mweka muna mwa province wa Kasai bobana be bakumwane bakumanyi pasu mwezi ya bungi kola est-ce que basika binebo mumutwani et basiba kumanyi bien parce que kutuwa kuloka de base pour la première fois yeki no manito ndimo kuba préciser wa mwezi tukai au territoire wa mweka donc je le mwane to ndi ngashi kubiana kabika kesa bana kadi les gens ne présentaient mais ici ya nijipwe kakumbala na kubiana kwa wajani ujiba bikilen de pere de mer même mamu wani ni tatu wani mbakete bakumwe nongo tatu muje shwani kabidi mukete wakumweka mukampo mamu mukete wa ukalwanga tatu muleni mundibani biologique wa kumbula se kadi misi yanyu ka muleti wa ta yeye mukwa kamuma bajiba bigila bashimbango bakwa ba mwarushi nungu ndingamba ngwa bonso bakufamanye bwane kufanye kwetu nungu wakwanda murukuti kongere bantu balibamanye bwar bantu mbamanye tatu wani umwikala machinistre Charles Kabungu ndimwe mwikala kabiji tatu muje shwani minushe Rome nani mwakuni wamba minga Gregoire mwamba minga Gregoire bamanye bimpe nungu nyuma kwamba kabiji mbamanye bimpe kanyi mbamunene ne pasteur munene pasteur kwete mashiku ndimbe misambo wa umesa Branham Noni muntu mwanyi mbimbe nakulongu mwega mu 1969 mwapera mukunga mulobe shwanyi wakati Musa Albert manka inkambanyi manka nungu directeur wani wakati kamba kabuleke wakati utukumanzi mbunso wakati nene jaboni
no meme ndi mwena mweke tena mweka bama ngondo bibide na ga kwetu na kubandele ne mukalenga wakele di bwana ba sport ba kwa kufundisha mena mtu ya Maria ne yoza saketi ya kubeta samwari yuta kutamba chadari ngo meme na ga kwetu ngondo bibide ni na yeo meme satyo ba wali kufundisha di ngo bantu ba ko ni ba ga kubisa ba kama na ngo njindo ambinde ba meme kusomba ne bwana ba nepe ni ba kapinga na yi mubulo ba ka ga yana ga di Babylon na wakamana kubeta expertise anjumanya magaji banken wakatiana kwa bwana binje tukondo cha kumbana mem kwa shambani ukiviana yani binje ba mem kusoma ne bana be kwa mem kwa chimana mwana nshila mutu mwa kwenu basi kwa bati tuma na ba dibezo no ngodi be tudini biyo majapo tudini bulamba kwa tudini bubani karibu dikena kwa kala muntu tudini longa ni mafulombo la kwa ikari binga na nungo kwa kwanda mwana kabidi ya swanzambi mwondo ajirumiye huko kwa mpilo kunshikitelo kwende jema neno bikela kwa kuna ambile bane basi kuna kite kwa ngele kumbile kwa bantu basi kuna kite la nongo meme ningalisa kwa tuwa ndo bane katika kubikela wakati ni muzo swaya kwa bantu ba kuna kite sangiti kalite sangiti hapo jamema kwenda tuko kama chakula kwa banka kwa baya mjini kwa ngiti kwa merci beaucoup ibana betwajiga wa teleja asimu même njukala ni coach njukala kama kamba sangi ya munda mwa province wa Kasai na kumwambi kwa moja se mekai ajwambila badite bakate 2006 2011 2018 bakikapa balongo lo lemisuku ya kwetu bakikapa balongo lo njila ya kwetu bakikapa base subumi mpa kwetu bwanze bafeti manda sa 2006 toni video tena manyi wewe bien kana bakupesha manda kutibena kitu wa mwe kwa kwenda menene ni message kai aji wapita baada ya kitabu bakikapa ipenzi ball na shamba moto mune wa misoye Kila mwane tu chakumpala ni ngali pampende Kano ya kuni kano andime ya nikabene besi jisto Nendo na kubasumula Wabikala bakwiti be Bakwenzi ya mujimu bilondi shile kukola bakati nzani kupapilishi Bono jinabu mbogu bela kutasi kidili Walu wabukalengi bonsu kufuma kuti nzani bakwenza milonzi shile kulo kwa timanyija Peto jambe ni mbushuju japa kulo kwa monjwe Nungu Mungati mwabuamu Kabena mwakwenza bela mbilene tangile swaka kwa chibangu Kama nabo suku batele Pejamu ni bangu bakwenza lako jabu Mungati mwe Mabuno jinabu wakusakila Bade pite bonsu ba Muteritori wa mweka Bakwenza kujumu Mikondi bonsu kuchutika lane Nachumombe sibi nachumombe sibi Kadi mundu Mujuenza milonzi shile kukola kwa Aume ani mawali kwamba na kunungu kini muguluku ambila kabijimbe nzeja bakulunga balkwela lutumwe bamba naka ni mugwe twame na mawalani pa waji la kana nungu bigala ba kumule bya kutimbe bobu ngaba ni kwanga tamata ndika bwarwa tena mmenye kula wa ishira kadi nzangu kuba pesh ni idishi kila bani tumuga chena mama jadi kutinabu umba kubulukana bwane kwetu kwa Kasai bakela bama mani bata baka ko bamene madanji ko washila kana nokumuntu alikuwa kutuma nasha baza bandondo mule opara abo ko fumeko bayeko abayeko nuko tukondo bantu kuteka azelaro mayanda bantu bishaka lokuteka yezinani ni ngani mko akwe bashwera bashaka munaka nongo chelwe mo mugulukambe ne bwalo wa mema ko mbonjindwa nongo bobu bakenze dibi nongo meme mutulu kwenze dipto meme jindo ni ya nisho ijiba bikela kwa mission ya ina kwamba bwane enjin to kwa tetu kuipaka kuipaka kwa ina kwamba ne meme ni kale mo kuiji wape na mwega kuchime na chine likibu jimu munene wa depite lena tukikala na kutumu kwa kusaba utomu wa depite ujiwa kwa kuila jitunga kwa kuila bantu bajiba musumula bantu abo mitamu ya apo kwa kala wikikala na bafu kadi chile machi wachina kuwana mkongo mujima bajiba sumula depite udolo kumputo udolo kule na bafu kubande soko ubalesha maru mushindu utudini kubanji mwapukamba
ba ma ba kamba no bo ba din malu a mo kwa so an ta malu wa mo ta mo ka no din secretary we no ba do ye ko ma ni mo pe ko ko so ko de ke ani ke ka ko ko wa ko te ka ko de ke ni ta ngel ko an wa le ko kan wa ko ta me ko ta ni ko kan ba ko wa mo pe ko ne ba ko wa ne wa le ko no ko ke ngel ko ma ko ni fe le no ko mi di mi yetu kinya ko ba kan shela na ani kwa sanzo kuna tikali tuji ko kwa tisha ben ban pe kwa shilo ko tanjile chile jelo ko ma ko kala shela kampani kwa jion ko do wa mo ka we ka ken ko ende sana ka do wa jelo wa ko ko mo ka ba tan ko bula pe ken ko ende jelo ya shelo ko ko mo ka ba tan ko ende ken na ko ende ka ki me de bite woni jawi ba kana ka di mo jumu wa me de bite ba ji mo assemble mo di na ko ko ta ki la ni so ko ba ki wa ka ko ki no ko ta le kwa ye ki ta le malo a shelo ko kwa mo ji to ja ko mo di na me de bite woni na ko mo ko ambila ne mo ji la kampande o ken no shi to ba ka be no shi to ko ende so ki ke ngelo kwa mo bi je bi mo na bi je mo shi ba ko mo ma te ke ne ba ko te e la shi la kampande mo ma te ke ne ba kwa te i ba ki nungi ke no mo ko be ngwar kwa me na ko ko na ko no ko no e na ma te ke mo ti la ya shi la wa ne mo ti ko ndo shi ba di ba ke ya shi le no ko ba je ko bi ta ma ko ndi nya ko mo ta le wa lo ko ku ba la so ta mo bi shi mo to ku bila mo societe ka ba mo je mo na me de bi tambo ko ya ka bi mo ta le to no ko ji le de shi to wa societe to no ka ba ke bi mo ta shi la ka ba no ka ba ba bi ta ka o to ko peta ti pe le me ko ko za ji ko ndo ka ba no me me je student di ja mo di ta ba to ko da ba ji ko me na ro ko control ba ko me je le ka no ko ba ka mo ba dingang bil ba kan tu mang ki le ba ku me me ne ji le una bi ko ko le kwa ni ko ka ba ni mo ja ko le bi mo ba kan ba dan se be ni ki ba ki le mo di chile je na shi na di placer bi mo ja ko ke no mo fila ni ke mo ja ka ji ko gouverneur ja ko gouverneur bi me na ma ba ke mo ji mo me me te bi te ko ko le ni ko ko le ni ko mi kala ma ba ja ke no ko mi ke so ko le ko mi ke so ko ba su be da ko ka be ba ki ko 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 ba ni mo na ba ne mi sa ko population wa mo ka mo ka ko mo ma ji ba no tai no ko bin to ko ko yi la wa ne ko mo ko ci on a fait en français que je l'expertise on dit dans quoi même pour quoi tu vas le dire qualité non mon fait tout le pas point de mon ko parler ko ko ba point de ça on va décider pas point de bien blond le ko ba mo je vois bon non ko ben ba nto pa ko tunani ko mo kana mo mo na ko no ka yendo ba mo ko tu lo ba mona to ba binga ta ka to ba binga ka ni me mo wandi ko ko ba me ko ba ji ba ka ba ba ja ba non go kuti jinabo ngo kwa chanzo tamba ngwane mala andi go wa shawaji lakana ajili ni mo ba ngo chena ne wa kwa ko binaga ko ko abo ko mo funga la kamchi to so idila mambe Charles mumana kwa ndana ko konku yetu dilo lodi mu ditaji yetu mwandi to ko basi mu de santé bo mu ma province aka sana na mu territoire mo ka udin cha ko bega ni fondation udi mu dina tebe chemani objectif of fondation na udin cha ko nenda udimi kala na chi parce que la fondation udi ba bigila fondation en pasteur kapo fondation wanyu je wa ngi mu marki ko so di mi yete allo spe tena musko bwese ke bwalo kwa fondation ni bwalo kwa invitation na chanje bwalo kwa kwezi bwalo amna kulombo mwa kwezi bwa mwishingo kwa chete to nje bali muso ku territoire wa mwe kupele kwa ndike kwa control wa marba kwa nongo fondation ujimo milimu ya lose direma humanitaire ngwamba ne na bane ndo mutaji bwalo kwa kajibama nyamba na ngekele to amisho na ka yin firma fa fa ko ko mun ga ndo zandu wa bane fa fili jaba ka jaba ma ka mai ko di bantu ba ka jiba sa mi sa no ba ka be no mun shi ko ko to bi bo no ba ka di mo bo ko na ko na ka di mo lo mi san ta ko di egale ti mi sa mo ko ba ka di mana ko ko la ma sa ti da ba do no ko da ka ja mun shi ba ma ti ka mo ko to ba ti ni nga ma no ko di ba mo nga ba bu ba di na shi mo territoire wa mo ka di ba da ba ko bali ba manya kwa lo kwa ne sa ka di ko ka ta san ko apu ta ka ba no ko chi na ko ngo na re ni no ngo no nga ndo anza mi ka ko en la ko tendele ko jalo ta ku ka ko kwa chi ba 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 chi ba ka chi ba lo
Bana ba shimba kwa bo so kwa shimba bo. Asa no ma tele ko mena. Ngwa mi dimu ya. Ni mu yi ba fondation na ngwase. Fondation wo wali bikala nzambo kusamba. Misali kwa bo. Ba so na ba kwa bo bikala ba di balo ko tula ka ba ni mushin tula ko ba tete ni mwe ya bo. Walka ni timo bang ko to le bi a mushin kwa ne. Ba di mo ko bi a kuma to ma kwa bo ko. Samka bantu ga ne ko no ba chi sa ga mo sa ga mo so ba sa ga wa me so na ba me ne kon so ba na ga yi ile be no shan ko be ko ga ba chi no ne no le to we so be lang e ro ne o no ti ne bo we no ko ya ga ti ko so ba ko pe na ko ne e ma e ti mo ko yi wa la ti de bi de san ba ba na be ko shi ne ga na ba ti me mo ko shi ga na ko ko ne Parce que là, moi, Bicharle, bon, par rapport à dire à administrateur wa territoire wa moi comme moi ata, c'est le moment où tu m'as fait le bon moi non, pour mine me dire ai. Parce que là, quand tu parles non, mon collègue wa banque wa mon collègue wa ton pays la banque, on va banque pour moi de machine. Na bantu bamunana mugale ngoro koji mutanga ya bol bantu batu ajo makamba kwa bantu balo ne kumubuija dari me yemina mugale ngoju mabawu manzi sumbuja ide meme manzi sumbuja ide teto ben kutoka tuto amba kwa tuto de ne me mutu bombe ben tuto mona kwa ka kumba nyamane Mkwakulo kwa njeo njima ni bigale ni shansu ni jakala ya kumbu wale wini ngame na abina chumwendo mwele ukulpamu chikondo chikache chikondo chidi chikumba na kwa nga tamakanga chikumbula kuna chikwalu kwa chikondo cha mazungula walu kwa kikatembi ni kutembi kaba ina kukwela mungu walu kwa kutangile visongo walu kwa naku kwa apane mzire manga kaba tutalite mjibamfu mbani soko Nongo kena mabuta ba mulamba ngwamba bwana bafunanisho adi ntesenle yani kudi ngwaze lola meshbi balwa yeye kutije tuzolo mutoke makamba bena mangale na maboko pembe kuchilwalo nongo kala kumwela songi mo machwalo ba polo jo aba kumkate ne ba kabane lokunu kambo kuleje malmalele na kasifo kutse shokwipa kwanza nongo le senele le mwane trater atele jumeya et le match bien mo bena François ne revenir à la raison sango abo ka bene chikele boy Kondo chama sungule tikate timbe kwa babanga kuzula nimeloka sisi basi balo kwa amena kotosha kuchumwaji wangu cheka ukutuna mbeke na meya mwambela wale chikondo kacha chimbe cha kwanga tama kanga tikana chikondo chama sungule bangu basi cha mtani ngabe yote kubasi kanga chimbe cha kwa kula makala kutuma kututeni ko ndeni yao mbase bangu bekala njitala sanu kwa malamu kwa kubele chiki benzo bwane songa je bantu bane echikela soboy ngubikela bebenzo na ngomba manye meso ayibwani unataki ngubele unjuba kaisho kwambi nongo kubela bali bebenzo bwane wadula mwele na mwele balwa udimanye paka abena kaino udo kula mwele kushikamana bakamini njinga ya kadimeso ayibwaka mamutangi nongo buti nambo buke betita lelo mu territoire wa Maika itaka ituye baka musoko ita mujuma ya kwa ponya tukoli shuto kukola mu Maika baka de bikela na Maika wata toka chito za bombansu oto ni Charles wakati mwena mpaka yonsa toka chito kuka tela ko be seka ba special tele biswi tetu ba tetu ja tusa Maika wakati Maika wa bano kulo Maika wa akabutu Maika wa chipemo chipi Maika upaka di ni chef de territoire Mutukanga Mukete Maika wakati Maika Maika wakati ni chef de territoire Kwa kibaya Fred
kwa wakati mwingi baba. Mweka bagadi nishawe de territoire Kambembo mweka wakati mwingi baba. Mweka bagadi nishawe de territoire grand chef Nyimiluke Tembo Wetambwe mweka wakati mwingi baba. Kadi mweka wakunyanga bwa lukuka wa bikongeti. Ngone tutambo kusengalela kwane. Shewe de territoire wo udi bate kampinjeu. Wa dalongolola. Asenka kwa sentu kwa pokwe na mwana ute na mwana. Amen. Anakatina kwa kwa. Basi bila mwambi anwe umwa ko kila message mangesi mo buru a chikete kujabo bon sabinga basani mo territoire mo ka ba ko teleja mudi bedi message mangesi mo buru a chikete bikale ndanto ba ko ele mo idilo leji kuma mo shino kwa kanta Traffic de la Manchester Quarter West. Nano alelo mo yuko no ji mabi osunu ino asangila. Mimi na chibe na chibe mo be na matuko Osmani kabwane na dimu filmina kwa tubi. Almuna kwamba ne mimi na dimwana ukamwa mtando mkaswe ba mushimba. Tendo ukabolishi mimi nguko kama muka wote kukapo. Ama ukalele mimi mayo ambe sheke manakaru amba mukape. Ndika biti mukafumba ndikelo bate Obama macho. Nebute ikaka wanti kwa mushimba ngo kwecha shopu kwa kamuma mushimba shipo. Nalubuga nubeno kurushigo baka kamuma kamukado bashimba. Neko mkwetu kwecha shongo bakamutombe ko basho ko kaito kuyashika mbya koto ako. Neko nalika mungu akamuma mushimba ngo uluseka lo shabushiko. Ana alelo moyo bonju kwe. Neko nagwa alelo palan bwana basa mika mimi nakala wakana ya kuya kugeleng punen aloso aipoch kondo cha bundu kanda zangu ambane kondo cha kukuna kondo cha kwenza muju mukushila bakwa ngo mei anashe achukuna ile moyo bundu kwa kangu eno ndo kangu yetu tona konolama ya manana ame amani ko ngo jibana betwa mwega kuna kutoka ulono kubana wene yo ame ndimuke to kumwe jibana beto tomo abidi mutwa kula menta tumukaje mwa kusholo ngo ndika bidi lo sekalo kusholo kwaga bama ndi menta tumukaje mwena ba pasteur minga uko pasteur wa mission ngo ame andi mwa kwamza kwetwa ndame amkan tukwela twasa kidila mwambi Charles tena mpo moyo bakwambila ka bidena mwampai bena mwampai bajiba manye mu 1960 bajiba manye nani machiniste da bombo muta da bombo bombe Charles longo akati ne mambo mwebi mambo kabani mwampai longo meme kika bombo mwana uko babikira bombo mwana Charles longo mamukabanga ukumwampai lemene uchindiko ne moyanyi longo mwakunyanyi wabaluma dimwenyu mwana wa mamukabanga kuningambilulene bena mwampai bon meme mwana wa Charles kabombo uleni chakulo wakwela mpaza wakwikala nepita national tukwela twasa kidila mwambi Charles kidila hitu zambu yesu andola mampai twasa kidila kuti bateri chibonsi babe kutupa kula mujibedi nchikondwechi awa akati mwena mwabo mwandi wa chikunda Charles Kafumbu Mutamba uno koteleja mubole muchama mushinde nekala na makola pa visage benu diology ngele meje bwase utumika na sande ba kubwa bwa Canada kimwa ba utumika na wakwila uno kofuma ko dimuteleja na nango bekolo bya mujinja ba muntu na sha mwena mwabo Feli Fraime lokodi wana memeneno gwandongo bulongo nemara mushindo ko betande no matoko nemebe bilo kumpala ngela bena mu territoire wonsu mujumo mo kamoyo bashingila interjele mulenga tongolo kilo wa maluma sheshilana mulenga
Twasikidila kuti banani bateleji ba sancha Réveil Congo FM twasikidila kuti abo bonso bati bimanika milonda bo koma kumichitema ni tano ditopa chemuna mu province